sing jadi hariring dangadi banggeing ati nurung sing sangkana nyaring pikiran eling ngandung panggogah landang rasa nusung kawan warga seni padalangan mere contoh jeung atikan hanta ingkar ti aturan nunjang kana pangwangunan pamirig kamalan kawi nyomponan wirah matahari matak nyiksa kana diri matak nyiksa kana diri laku lampah nu utama sae budi kasasama kenapa pas tenarima tawis jalmi baragama durian dina babatu malak pandang di basisir mika hoyong nu cara mantak jadi gering pikir salah si sarang mangande ngalacikku sisi gawir mika asih mika dede ulah ukur sok dina diwi kanya nyeria pati kadang anu moya tang tuloba
tapi niat kedah kebak ku gogoda ulah hebat ku gogoda aji ku gogoda ulah hebat eta lain Eri daun awi lancah berem di taweran Ari lain Ari bagja diri bagja dengan di bageran bagja dengan di bageran tibatan mah jalan agang bosok mendige kemarus pae tibatan abi di palsu mendige tong sios wae awarasim kameramen lah tong sios wae sor kapayu sajarah nu dimomore negara tong hare-hare sing jadi korejat hate negara geramu mule aturan Bapak Enceng dan Ibu ajen jati diri bangsa pancen urang sarerea sanajan tuh kerjang lara demi bangsa jeung negara maske hati mabanang kedihilian aiwana ciparaka berang peti maneh mah tetap kabayang dinate bapanceng anu mana tebana kudi pepene aiwa lamun geus tepung aji manta kering kalang layung pahet janji mutasnya dina ati ang adang kali tete
nambus rasa anoto ayah kalisna si manehna aji deui salamina asa nyanding bapanceng deui moal kalis awaresi mah deui najanarea garagantina sawangan tadaek angga tenunung kasih tadaek ilang teteh kameramen cuman teh wae aiwa kasih manena salamina mau benang ku abi dipopokeun lisan anjeunna salamina sok kapirarai apa kuring mindeng kacijulang naratas salam kaliwat aya Kang Iwan Ciparaka mindeng mun lami tetepang sok asa kasuat-suat bang barang udah giruan aiwan entapina tahanona sanes sekarang kalakuan ulah rek sakama-kama Kuring janji ka anjeun jujunan ati pancen asa panjang kumalondang ngahiji pasti dina miredeh apa semi doleh kesan ngajadi pageh cinta asep kali teteh moal arek pisah deui cinta kuring aiwan Ciparaka ibarat inten kapandang
tate mok parem-parem tempat bumatna endah kertumanina langit angkep cahayana semua surem bangun lungguh lir anu mere isyarat sumuat ate aji deui kuring cinta kapondok kedadah kang ada dewasa ngedalkenan aywa micin tate sanes ka bandinganana rasa endah manuk hibar ku jajang asik sanajan boga akal taya gunana apa yang cenah nasi sangkan wujud harapan mamudina keadilan berjuang ulah ijiran pilariri do pangeran lain-lain daun awi lanca berem di tawaran lain-lain bagja diri eta bagja dengan di bageran abdi kapok moal bade bobogohan deui aji abi bosen aywa putus deui putus deui pegat tali bisa di apa semin sambungkeun deui pegat cinta sepi ubareunana soal cinta tong dipake kaulina moal geus basket semonare dapat pisahna tapi omah olah rek
bisakah usap ku setan komo lamun ape adina esok malam minggu aji deui kota ngerti tarasok daek diganggu komo lamun keramanggung geningan kapegat hujan teh nunung anu bager kapaksa ang ada balik nate da isu-isu tapi untung lamun boga kabogoh jujur Aiwan Ciparaka anu sanggup tanggo jawab damoal kabur tapi lamun kabogoh abi masa tengah hati ukur datang geus datang geningan tara malire apai barang penting kapicang cam kacipta rupa jungjunan hanjakal putus sawangan hamo bisa babarengan nyoreang lampa ka tukang brubrek kabeh narembongan sagala nuka alaman ngalangkang dina lamunan gagagas ningal saliwat nu langkung karembong kayas tos lami demi kawas waas jadi kabayangkeun asana karembong kayas anjeunnu jadi pujaan nu baheula eta kaalaman lalakon alam ka tukang duh karembong kayas anjeunnu aji jadi pujaan mon peting sok kaipikeun Aiwan mon merah sok kabayangkeun mon merah sok kabayangkeun ningali karembong kayas sanajan urang panggang karembong kayasnya apa yuk karembong tilam kaeling tawis asiti jungjunan karembong kayas nu endah lir nyangkretkeun lasi urang
dede gelis mantap deng deleun katresna maksad miteuneun sangkan teka bandang deungeun pasosore jalan-jalan beberenjen jalan-jalan beberenjen naja iuh nganggo kaca matahari ben sacapuni gelar gila kanu sejen bapak enceng lungguh padahal mata karanjang ori ben pindahkan natarang soca mencrong ka istri lenjang sanes kanu itu sanes kanu ieu sanes ka itu ka dieu Allah mentrong socana di bioskop kapandakan ngantai karacis ngajak imut abari muril kumis sagebrayan aiwan katingal paus napalsu tis gebis kapungkur di pasar baru oh riben pinakan natarang soca mencrong ka istri lenjang sanes kanu itu sanes kanu ieu sanes ka itu ka dieu Allah mencrong socana nyabut HP gutrat nulis nge-SMS WA aya nama bajar kena teh aku cinta sampai mati rek dibikeun aiwan jiwa raga kanu lenjang padahal mata karanjang melaksaka pelentangan babalean pangalusna sanajan di kantun mulang kasayangan wal musnah lekanan bari ngaraya kuat nandangan kariweuh pacua ulah rek arang mun maksud pinanggi gagal kumaha papayungan anak
sangka nula kahujanan kumama nulungan anak sangka nula daka edanan bayu-bayu kinayungan nyacara gunung aiwan alih wetan bayu-bayu bayu-bayu kinayungan apance nyacara gunung alih wetan mangga orang sasarengan majengaken seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang apa semin karuhun urang bayu-bayu kinayungan nyacer gunung sok kalawetan bayu-bayu kinayungan nyacar gunung paliwetan kapung aku ramah kapung kur katun cahideng ayeuna ka Jampang Sari kapung aku ramah kapung kur patur ayatina ayeuna patepang deui ayeuna patepang deui parung herang liar mijang celom kiriwil arean celompak kiriwil mawa epan rupa-rupa celom kurunyut arian celom jol kurunyut plung kecemplung tima telem kukumul alun-alun paingan epan tenyanggut jujur noong nu mandi kop tah lauk merek dahareun mangga gerak tuang gerak raos di tanggung dedeyeun mangga tong isin panajang kilong ukur di langkung delek lecom panona belek manggul oncom ditetep tiharep sakia sia ditilik digigir tuh tinggal lagi ditatap di tukang lanjala koyang mun akang naksir pasti kabar sipi tetirang gaya mida sederhana najan abi teh randa tekawon model ayeuna tekedah cang saya kudu meh randa ngan abi alim ananda tunggara mun bade ngalamar syarat utama sanaos
mehi di dua engges kaalaman mangsa kiwari janjina lalaki amani seduluan majar areknya bela satia sangas nanga hiji bak nyanyanya janji ukur bibir ngata gening jalir sumpah salah anak moal waka rimbitan ari ayun di ayun mah ayun ku sampi salajeng jungjungan ari ayun ayun di ayun ayun ku sampi di galeo ku karembong papa enceng deui dako karembong di aping mah di aping haliring asep kali teteh dako haliring jangir bali alah jangir bali jangir bali kasenian tari pulau Bali mangga orang sasarengan majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun orang janur gunung sakulon banjar patama alaya kadingarin mapasemi wong bagus sama wong patimuan kasih tekane Trirawan kulentang kembang kuyanti ibu hajat korandangan kaleti sing emana maning tole simak jaluk duit ora duwe nyelang wae karo koncone salasipun melas maring tukang kendange ora duit nyelang wae karo koncone di zaman ngajuan jur kelingan anak lanang pien tak openi jur saiki ono ngendi jarene wis mana keturutan si gadang pien ninggal janji jur saiki opo lali ning gunung tajadongi sego jagung ramandung asili caping gunung syukur bisa nyawa
kuno desok dadi raja dene ora ilang yen wis padha lara lama mana nyeri taing cerik ati ditamelake mau bener kudu sabaran aduh Allah iya betekatei indit isuk balik subuh ora tunggu mekakan tulah batin nyeri jerik sorangan aduh Allah iya betekatei nyari mau bener di umana ajana tutumpura kayak tepanasaran mempengarakene membawican mati keraserakan talak tilu sakalian tenang ludeng hantering rang alawan mata kresep ningali ranjang panganaten di dandanan dias khusus sengitan sumalapet sengitna angin-anginan malahan mah osoknya di pertanyaan ayo mas eta kijing miring ayo mas kijing miring mangana roti teh lima salat ngaji tihang agama ayo mas eta kijing miring ayo mas penak miring tanjua perak akeh pudut kroso penak akeh duit ayo mas kijing miring ayo mas penak miring truk gandeng momot tebu yen ora dijembeng kok ora mlebu awas Kang Ujang kameramen aya udut es sore-sore pada ulang ayo konco podo dolanan rene bebarengan ayo konco pada jogedan sawang kok ngawe-awe kaya ngelingake kanca kabeh ojo turu sore-sore ngantuk asale saka telu amata ngantuk iku tambane apa ala getuk asale saka telu yen ora betuk atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kado janji mas ku mangko gelo
dengan baik ragap daya pangawasa janur gunung sekulon banjar patroman kadingaren wong bagus kasih tekane wakul kayu kulon banjar patroman jangkir gading belulup ibane miring wis kesanding ditinggal goleti maning turi rawa kulintang kembang goyanti janur gunung sekulon banjar patoma kadingaren wah bagus kasih tekane turi rawa kelinatang kembang goyanti Kurandangan geleti sing eman maning jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning jambu alas kalimana wis lawas kulok kedanan bisa nyawang bisa nyanding sayur pace lembayung pahit rasane lisus kali kedung jero banyu mili meneng saten-atene bolar baleran culing wulung cangkingane wong medati gunung digawe sawah angel temen ngebanyunane asik goyang-goyang asik asik ya Bapak Semin ya jaluk rincik-rincik sor diwaladkeun mangga ka Mas Bapak Semit engke rincik-rincikna saparantos hariwang loba kamla inggis nu merek panggang tungtungna abdi teh bingung malang teh kieu rasana mun nyawang lapak ka tukang bromrek kabeh narembongan sagala nu kaalaman ngalangkang dina lamunan layuan ngalangkang dina lamunan Wate kedan anu moya aiwang tang tuloba apa Semit agogodana
tapi niat bapak enceng sok kedah kabar goda ulah hebat goda ulah hebat lekenan mah lekenan taring araya koat nandangan kariwa aaji deui ngana kariwa pacoan ulah rek aral mohon maksud pinanggi bagja pacuan ona rek alal mohon maksud pinanggi bagja palasir mah palasir sariak layu mapai pamandian mapai da pamandian ia pikir gerta giur belakangnya nyaria ia pikir gerta giur belakangnya nyaria mun orang eling wiwitan tang tumo kamalinaan laku sok make aturan sagala rejeng ugeran cantigi di alun-alun ngajajar dapuranana pamugi kersa ngamaklum nada jembar hampurana marak kemang era mawar pacampur kaca piring pacampur jeung kaca piring somablak mah somablak loba kakelang hate teh tegenah teuing hate mah tegenah teuing teriang dina babatu malak pandan di basisir aasep mika palain cantang tu mang uyan mantak jadi gering pikir saregi kudu jeung harti sarengkak rejeng pikiran samemeh prakati-hati no goreng kedah singkiran kanu jauh sok tibelak sok teuing lamun panggi tibatan pukat durian sok kademah balik kupati kabanjaran kasoreang moal di aspala sapanjang tacana kasorang moal di akalan gamelan anu nyarengan sadaya ngiring lagu janur gunung sakulon banjar patroman ngadingaren wong bagus kasih tekane wakul kayu cepone wadah pangaron kapan nane ketemu pada dewekan lisus kali gedung jero banyu milih menang satena tine balar baleran suling ulung cangkingane wong madati dinaragan duwe bojo undangan
banjar apa teman kadengaren kadengaren awang bagus mah kasih tekane atore rawa aku lintang mah kembang kuyanti jambo alas jambo nek kuning awis lawas mah ketemu maning jambo alas pali manan wis lawas mah kula kedana irang gamparane bocah irang sapa ngarane bocah irang sapa ngarane gunung digawe sawah angel teman ngelakonane durung digawe susah cengkir gading beluluk tibane miring wis kasanding ditinggal koleti maning turi rawa kulintang kembang goyanti orang dangak koleti sing emananing janur gunung asekulan mah banjar patremang akan dengarin adik dengarin apa bagus mah kasih tekane atore rawa akan lentang mah kembang kuyanti jambu alas jambu nek kuning wis lawas mah ketemu maning jambu alas pali mana wis lawas mah kula kedana ireng samparane apa caireng sapa arane abalu langka daginge sing ditulung langka elinge balu langka daging sing ditulung langka elinge ali hilang matane aja lali karo kancane ali gamparane bocah sapa ngarane janur gunung sakulon banjar patromang kadengaren wong bagus kasih tekane nandur jae nanggangan nyambut gawe layuan dinaga monggo Bapak Semit ireng gamparane bocah ireng sapa ngarane gunung digawe sawah angel temen ngebanyonane nyarang irang dajambarane wacerang sapa arane balung langka daginge sing ditulung langka elinge jambu alas jambu nek kuning wis lawas ketemu maning wis lawas mah
wis teko sedela maning bapake wis teko nyong kaget aduh rek mbok kenapa bungkus petane ku isi napa kancatane ayo bareng-bareng uding undakno ulur wektune hasil bumi miturut pituduhe bapak mantri tani aja mung manut tata cara naluri panca usaha ayo bareng ditindakna bibit tunggul dirabu harapan sing sampurna banyune diatur bareng-bareng berantas sama dimane pisan kudu ditindakna Indramayu katane ayu Bang Irama kewodine Bang Irama kewodine jam 12 jambone kuning wis lawas ketemu maning keciku wis teko nyong atene wis teko nyong kaget aduh iku mboten napa bungkusan iku nisine napa jam 12 jambone kuning wis lawas ketemu maning jam 12 kali mana wis lawas kula kedanan awas rara gamparane bocah ireng sapa ngarane bisa nyawang ra bisa nyanding jambe dawa sesigar marah selawe namung siji sing dadi pilihan ati sayur pate lembayung pahit rasane kala wudu wong urip gotan bal butuh jano ora gunung sekolah Banjar Patroman tadi ngaren hati ngaren lu bagus asik nakane ram ram jaluk madang lawe uya jaluk madang lawe uya jaluk pajak sing dadi lurah besang kambang ra bisa nyuli bisa nyawa ra bisa nyandi ram jaluk medang banyu susu ora nana susu jaluk medang banyu susu reluk udut rokok jisamsu ora nana rokok jisamsu irang-irang napa maning do irang-irang jamparane sing irang sapa arane sing irang sapa ngarane Yesus kali kadung jaro banyu mili mana soten atine bolar baleran waru putra tandurane wong Astina Bapak Semit
hoyong kaul tapi hoyong nyalira, hoyong ibing rincik-rincik apa naon tah hoyong